umuhanga we yakore perereza ryahera nuko se gato abonye avuga tumva ko byatangiye mbere hose batanze sila ikarita bayihereza umuntu umwe muri afite company ikomeye. The card holder and his job was to protect it too. Ndetse uwo mugabo yari card holder yari meze nk'afite kubika ikarita akazi ke no kugira ngo ayirinde ayibe hafi ayiteho nizo nshingano yahawe na company. Keep it safe. Kugira ngo yigumishe iri safe. I didn't see who he was, but I got. Ariko umugabo nje ntago nabonye ko nyine nasigaye hanze nari nje shoferi wabo ntabwo nagiyemo indani mu nzu ngomene uwo mugabo wahawe ikarita uwari we card holder. Ariko bavuze amazina y'imbyumva. Driver. Yego sana nasigaye hanze nzi ikindi kintu nabonye shoferi w'uwo mugabo. Shoferi we kandi namubonye hiki. This guy's face and match it up to 10 million people. None wabonye shoferi w'uwo muntu umva twapfa kumubona umuntu nkongo muri uyu mujyi wose urimo abantu barenga miliyoni 10 z'abaturage. This is great. I saw more than just. Umva ibyo nabonye birenze kuba narabonye shoferi w'uwo muntu ameze nk'afite isoni ku maso ni mahoni. Nabonye shoferi w'uwo muntu wari card holder ako na card holder we nyirizi namuzi. Nabonye shoferi we all the drivers were hanging around talking. Nabonye abashoferi hanze bahagaze bagana bose duparitse hamwe imbere ya hoteli. This guy, he was standing by himself. Bona undi ahagaze ku ruhande wenyine atavuga ndetse ibikuna yarahagaze ikuna yari yifunze yari yabanye mu mibanire ya gikomando. Hard hands behind his back. At rest, he's former military. Ndetse rwose kuna yarahagaze nsemenya ko byanga byakunda yahoze ari umusirikare avuye mu wakivuye mu bese wapowesheje akabadirisha. Rides a little lower than the rest of them. Ndetse imodoka yarameze nkaho atwaye ahagaze hafi yayo nje mparitse ndi mu yanjye nayo narayitegereje ndebe kuna yiteye no kuna rimeze yose. Probably signifies private security. Isa nkaho ari za modoka z'umutekano w'umuntu bwite runaka barakodesheje ngo bajye bamurinda. Down by bulletproof siding. Ndetse ikindi kintu kirenzeho yarimeze nkaho ifitemo antibare ifiteho na zimwe urasegeti igaragaza zasa agaragaza ubuduha mbese kuba yatabaza kugira ngo baze batabara umuntu nyiri nako urashwe. Ndetse ikindi kote yari yambaye ntago ari amakote umuntu umushoferi wese ukorera amafaranga y'umushahara wa gishoferi yapfa kwigurira. Cyari ikote rihenze mahoni ni umuhanga neza yitonze angavuga umuntu makakugeza agenda karukanye makamuranga. Bisa nkaho uyu mugabo afite umuntu akorera runakomeye w'amafaranga ngo agure ikote yari yambaye ngo yenda ameze nk'ari shoferi usanzwe gusa bigaragara yari afite n'indi myitozo yahawe ku ruhande ya gisirikare. You ask our friend Mr. Ikindi kirenzeho ari mu myaka hagati ya 40 kujya kuri 65 y'amavuko. Iranganga mubaje rero abashinzwe umutekano w'uyu mujyi turimo nyirizina wa Los Angeles badushakira abashoferi bose barahanga muri uyu mujyi bafite hagati y'imyaka 45 kujya kuri 65. 45 to 55-year-old white males. Ndetse bakanashaka koza ari umusirikare muri bo ushaka kuba yaravuye mu gisirikare uyu munsi umeze nkaho yahawe pension ya gisirikare. Drawing a military pension. Ndetse anakorera company y'umutekano muri uyu mujyi wa Los Angeles. Figures from a private. Rango no twahera. You narrow your field. Yange bikunda aho ngaho ngiye mbonye isura natemenya ko ndamuzi nabonye cyane face yenda muzi namwitegereje namenya uwari umugabo ni umuhanga mwabantu. Ubundi mu mutekano akantu kose kabikiza ibiti. Filibira 50 and then I could pick the guy out from there. Sengo tugiye gusanga tukashaka kujonjora tugashaka no hagati y'ayo makuru yose mbahaye uyu muntu twamuvanamo kandi mubonye